Banget. Ah, gitu bos. Tidak tapa mau petapa. Aku masuk mentelu. Deh bos, pekonjak ko. Tak tambah pekonjak no. Nek lo memang dia gena. Tanya lo aku mapak kue. Nak lo kak lah sakaro. Nak kena boko kak. Si bawa tu yang buk tai. Di semen repelamu bos, baik menenak bawa ko. Diga kenang. Dia minta agak kak era doh. Jadi tu mau kita nggak. Aro. Menres tu pelana nama bongkak bawang. Dia neser. Mak bong, ada bisa mak bong aku koi. Jam serius ladem, gati ke tu macua. Arta pang mak kepuru. Tidak pernah di mana tanah na iye deh. Deh metu bandung kini kita sandal lutu. Agak sangkro. Kena dia Andri gati pa. Muka tupak lo, kaya gati mengapa? Wei, undungmu tiba apa lopo. Wah, iku bos. Musing gus kat deh. Tapi si kenamo akal aku. Wei, nek macam di tempat Bali. Wah, jangan menokon rimu bos. Nek kalau di noko. Iya aku mano ko ka dia tu lepas jai. Dewi telah culiku. Maga ko bos, udah elese tak bicaramu. Mulai memang semi tidak culimu. Hi, mako hatu. Belum sedih bicaramu bos. Jatuh cinta kaset ding. Wih, jam apa yang kelinga? Tak perlu selidikan cano. Iku bos. Pedih pokong kena pau menusuk sampai tulang-tulang. Weh, pas sama tia cawan ayam macam gitu gelo. Dinama pakro. Mari weh. Ya betul. Kicangi bawa tu dilina. Jadi lo nak amaga. Jadi baik saja. Kalau orang baik susah dicari. Iya pale. Tapi dia tulis pergi ke dewa belas dendam si Losaka, si bambu tahat tai, ngelangak gambar gratis. Jadi bos, lo kebalas dendam. Dewe lo 15 dendam, lo kak babali peneng pada diri. Nek pada moi bosku. Bisa nyanyi ya dewa sekolah, nemu tembeng kak deto. Pak guru kepelek bos. Weh, iku lo pak guru kak nih ya bos. Memang iku bos. Tapi macam kat tiada daripada iku. Sangki macam aku, bau tak uluku. Nek aku iku bos mana kepada lo kemacer kan? Ame gato si kelebihanmu bos. Nek agak kelebihan aku dia agak seding. Iku bos merendal ada ko. Aru kelebihanmu, punya kekuranganmu. Nek aku kena puja mepa. Selidikan cano. Bajannya mak bajonnya. Lokon haislah. Iya di, mata kasih di mak bicara di kampus nah. Pilih ngambil pertama. Ayo deh bawa nu. Tapi yang ngerak janjimu baca nah. Lo gitu lo kesantai. Bawe ngeramu apa tanya kalau tuh pupu deh kawan nih. Udah Kak Hading. Kini Kak Hading menit kelas. Tolo pole cigerom na merica. Aja nama pengiwang. Pada di kamu tutaknya lo si Andre. Lebih raja kemalinga Kak de gelas. Cak kalau udah deli. Iya cedi de gelas. Ambo taha cedi. Lesu cedi. Tumpe cedi. Sebawa iko cedi. Jadi si Age maneng. Apa? Ay, maneng kepa.
Nah iya cedi, yang botaha cedi, su cedi, sebawa tumpe cedi, sebaik ko cedi, jadi siage mana? Apa? Awi, mana kapa? Paya ale lo wali. Mana lagi? Dule pa makabong. Wah, jok kono ha. Masih nih guys. Ini makan di plate narodo ya anu, andi ucu sabasaka mbok tahang. Kau andi ucap pak ni rupa pur di Lego. Ika Lego ina, ika sedih di Lego. Nah kebetulan bayar pak melupu kak. Wah, megalasa takut sedih tuh ambo tahang. Wah, amak kono, pak iku amu Lego. Aku kese Lego to aku tuh. Wah, ini tuh. Jadi mbok tahang, apa ke plate langkah pertamamu? Saka sih lo disapa. Tuh pelek, lu tau kak apa kena. Wah, sabar aku pak nama tiak Lego ya ro. Aja nih bicara jok kono hamai. Jadi bagaimana mi perasaan sekarang? Sudah tenang mi Kika? Iya, alhamdulillah, tapi masih kesal kak sama yang diucap sama Saka. Lupakan mi saja, begitu memang cinta buta. Iya, tapi ndak begitu caranya. Kenapa sepupuku nak pukul? Iya, mengerti jika muka bertanya siapa dipilih, Andi Uca atau Saka. Belum bisa kak jawab sekarang. Masih bingung kak, tambah pusing kan nanti. Tapi jangan nyesal, kita tahu lagi. Iya, mengerti jika duluan kak Pele ya, pas sudah tengah malam nih. Nggak mungkin diantar kah? Nggak usah, sendiri Jaka. Iya Pele, sampai ketemu Ki besok. Bagi nih Pak Jong, lengkapnya alat teh. Lengkapnya bos, Lo kok ngapain kok? Kau dulu runtuh isi andi ucap maka toh. Jadi, lo kemunu siti? segep peti ku Saka. Deh, lo kasep kapi. Napa lo kak pura-pura tolongi? Apa? Panita pahlawan kak matu berat jatuh cintai. Cocok tuh bos. Ih, kau si jago na bos. Taja nih siti kung kalago tokoy. Aman nih ga? Oh, aman nih bos. Jualan na bos. Kasih di teme, dulu perengi. Jualan peda? Oh iya jualan na bos. Bos, bukan nih Siti. Ano Pak Jong? Berangkat. Parinto!
Parinso sama Bella nih ya. Bella nih manda sama Siti. Parinso. Sama Tony kok. Sony Parinso. Hi, Parinso. Kami dewasa. Parinso. Ama, salah lagi. Kau lari nombe, nabampok tuh. Siti. Ada pelajarannya. Iya, jalan kah juga, Kak. Oh, jadi mau play kemana? Hi, mau kau ke depan, masa mau kau ke belakang? Ih, mah coba sih. Iya, mau kalian suasana dulu di sana. Oh ya boleh, hati-hati Ki. Tapi kalau ada Andi Uce sama Saka, kasih tahu Kak saja. Nanti salego. Iya, duluan Kak Pele. Oh ya boleh. Hei, tunggu. Makin cantik saja kau. Punya. Buah, mere mana situ buah jana. Asa pusekur ada. Arwaseng. Nanu. Lalu seba Andi Uce seba Saka. Nih deh belum pasti jadi kasap semu. Pak cantik tak nak. Awe, acami ku jolo. Kau janda lima nah, nasi cocoki ku tuh. Hi Aldi, sege pa. Wah, jokin itu siapa Saka? Jadi Saka, jadi Sapai. Mana kayak siapa? Nanti kayak Indra ku iko. Memang digain remu, tapi purki mungkin gratis. Woi, bangsa lu pitor Kak, diulari ku dia meleluk Kak. Wah, lupa bicara na ye. Mapa, ada lupa na bosmu? Nih lo kilo kemarin bilang lu ke. Hi, masa loki-loki saparin so nilainya ini saya juga ketiga. Ah, beli Indro Pak Rinso. Astaga, Pak Rinso. Wah, Pak Rinso. Hi, Andro orang buta si bahasa kalau matikan. Nonton gelo nih ye, ayo turun nonton. Hi. Kuningat gangsu. Action. Disimucai. Yolo. Anu, serius lah. Apa? Action. Ini boleh emang. Action. Nggak kero. Action. Apa? Awi, mana kau enak apa? Bayar lela. Action. Makan di play narodo. Ya anu, Ambut. Action. Iya, mau kalian suasana di sana. Oh. Tapi kalau
Action. Action. Nontonnya jadi. Lo minum 3 gelas. Ayo.